alama waɗo vidéo pullo mo ɓe andi fi mum ɓe yaaɓe moɓo toon ɓe ataka mo toon ɓe yenna mo toon ɓe hulɓina mo toon ko ɗum woni golle maɓɓe ɗen. combat ma on wata hulu hay ɓiɗɗo gorko goto nder toon yahu jokka combat ma waɗa ko falɗa kon. yennuɗo nene ma e bemma wo wata ndarude fi wi'ugol an a assalamu aleykum haray mi hiwrike on fop lalande stayɗo e jaam allah taw haareɗo e jaam. go'o mi hulata menace, ɗiɗi mi hulata guéré o, tati mbeɗe felliti komi wonditi e gonkan e kadi ko menen wontide peuple de guino mi hulata ɓe ƴeñƴotako. D'abord gram merci beaucoup conseil ko waɗanɗalan ko en tant que grand frère mi respecti, mais si feƴƴi ɗon hunde wotere yo jama on fop andu aygo jippiro gon e muɗum ɗo o jama on sali gollanna sina ɗo hande joni neɓino ko gaynduɗe e senirde en hollayno ɓe koɓe hirno ko tawata na organise gol élection le koɓe waɗa par maɓɓe ko tawata ko hoyani ɓe waɗata hola ɗe hoɗo ɗo Mamadi yaltay o yaltay kadi ko neɓa on fop mawɗon kadi on yiyay kadi ɓe organise ure nini ko tawata dans les 33 préfectures de la Guinée waɗugol propagande yi duuɗi koɓe bonni kon e ɗum plus de 30 et quelques milliards franc Guinée koɓe bonni kon fewnu ko fewnuɗen ɗo mi wolano moƴƴat wona ko anduɗon wona ko famuɗon senerde ɓe lanni lahude ɓe lanni lappude dande ka ko cuuri laafa ɗengal ngal ka leydi ɓeɓe on no hiide ɗo so yiɓe wulde ɗo ka médiaji ɓe onen hulɓinde hay e nokku senerde ala doole ala puissance konto ko enen mari doole ɗen ko enen laamete si ɓe formi ko ɓe formata kon ko enen ɓe arata ɓe fewta e mum yo tawtuɓe est ce qu'on fami woton hulu menace woton hulu guéré woton hulu fus he mi sikki maison centrale no fanɗani ala giselo no fanɗanila no fanɗani tijjala no fanɗani men menen combat ay ɓeɓe maison centrale no fanɗani men jama on fop yo préparo ko woni kon arde ɗo préparo ɗe par ce que fiyon no ɓeɓe on no yiɗi ɗo ɓe décidi kamɓe ɓe légitimé Mamadi alors que enen kadi e décidi en tawtataɓe hunde wotere komi wolantaw woton weddita ko bokayji wonde jippirde muɗum ɗo min mi wulali menace mi wulali sonkanede mi wulali ɗiɗo fo miɗa andi mi ratami ɓe wonɓe yaltude ɗo wowla ɓeɗo ɓe menaci e mabori koni ɓe nangiri foni kemengi koni ko kamɓe hol no woodi yimɓe nafikiɓe hollayɓe domicile ji jama o domicile tawta combattant ɓe ka peeyi ton minen ɗo ɓe inde men wata men so ñande men yelagine o ɓe nangay men inde ano a registra ka aéroport ba inde ano a registra no si ɗon fala inde ane kaka paale a registre to ɗum naala polannom nin on ɗo ñande mi fala woto leydi andi o mbiɗa andi milan wawi hotude si tawi ko wonki yanki faale ɗon on famali min ko Allah jonni lan waɗani lan ki wonki en ɗo ñande warani ko ki yahay est ce qu'on fami min mi wula hay e goto Mamadi Doumbouya meɗen fota Guinée o ɓuralan kankan o ɓuralan labbe o ɓuralan dinguiray o ɓuralan kurusa o ɓuralan hay e nokku e nder la Guinée ɓeɓe onno yiɗi ɗo birdi maɓɓe fof kaka médiaji ɓe one Mamadi Doumbouya mande si tawi mo mari barke ko ɓuuri e fanɗude o yaltata ɗo ina wona e candidat goɗɗo wiɗo ke ni lui ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. On no yaltoygol makko wiya kanko qu'il voulait être candidat aux prochaines élections de la aux prochaines élections présidentielles lagina ɗin konngudi ɗon ɗiɗi wawata yadde ɗin ɗon ɗiɗi wawata kanko wawata yaltoyde ɗo inna wona e candidat si tawi onon ɓe jokkuɓe ɗo vraiment komi yi kon ɗo erreur ji les erreurs du passé va répéter a déjà répété parce que le bilan du projet du 1er décembre 2024 a zéro kore ɓe yimɓe mayiɓe ɗon fo so wiɓe ɓe zéro kore no yaltude ɗo inna kamɓe yoɓanta Mamadi 900 millions jiɗi mi andi tiki sanko ɓe hotti Guinée ɓe ɓe ya yaltunogon kako baskot wiwnoɓe ɓen kamɓe ɓe yoɓani Alpha Condé à l'époque 800 millions jiɗi mi andi c'est juste ko ɗum ɗo ɓe jokki c'est juste ɓe andi donc mina taw jama wotton welsino ɓeɓe on no yiide ɗo ko erreur ji feƴƴuɗi ɗin koɓe inni ko qu'il feront tout pour ne pas commettre les erreurs du passé ko ɗum wonni e hiide ɗo ni Mamadi ala laawi ɗiɗi o ala laawi tati sinna laawol gotol ɓe organise élection libre et transparent o yoko lam hay so woni ɗo légitime no wonɓe ɓe woni yiide no so jooɗi sikka ɗo harala non ara gueren ko ɗum ɓurtata ɗudde ko waɗi ɓeɓe ɗo ɓe no yiide ɗo en ɗiƴayɓe haaɗi yaltiraka kine en ɗiƴayɓe ha onon tigiri ando nasma kala jokka ene onon on hulay wowlugol gonga ka leydi moɗon si a wolali gonga ka leydi maɗa na ka jananiri wolata gonga awa howlo ɗe hoɗo ɗon o combat monɗe e muɗum ɗo o lannay ko neɓata kadi si Allah jaɓi tous les moyens seront utilisés pour empêcher la dictature la nouvelle coup d'état de Mamadi Doumbouya mi wolana ndu onon ɓe on ɓe sutende Mamadi Doumbouya ɗo sikka ɗo mene min hulata d'abord o grand joddantoɗa o message ɗo merci beaucoup mi andina mono kanko mi wula mi ƴeñƴotako
e kadi ñande mi faala yaade ko mi faala o mi yahay kadi goto watala empêche de ñande kadi sayon hewti hotugol ka leydi o mi hota lagine est ce qu'on fami donc voilà si ɓe faala na ko aéroport ɓe registre tawi dande wona ɗumon d'ailleurs min impiji ɗon ko sama kala ɓe jokkiyam par ce que miɗe andi déjà ni mbiɗa andi way min tu got ko mi hota laginare c'est danger mais si tawi opposant ɓe ɓen fof décide yo min howtukine min hota guine ha min wawa hiide ko waɗata kom on so tawi ko ɓiɓiɓe worɓe min anday